Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat berkongsan jeng ke kubor. Patha ke University Grants Commission UGC yaki college bakin pentikna ban penlong yaki examen bat ban airu yaki sernot jing pass yaki final degree hakapor ke babiang. Kino hikai SSA jong ke Meghalaya kin sayok pedang yaki tulap balapan kiyo jongki nadu ubnai kela lengkot arhajar arpohunriyo. Bat penlong jihalang ke bor penyak district jong ke East Jangta Hills banyatai halor ki kendon tungkam ka DSC. Ka University Grants Commission UGC kala batha yaki college bakin pentikna ban penlong yaki examen bat airu yaki sunot jing pass yaki final degree hakapor ke babiang. Ka commission kala ong bakajing penslam kala penduk nong shibun yaki samla puli bakin yok ban beteng yaki waipat kijing puli ni ban wat kam. Kala kedauru bagi samla puli kidan la kahok ban tho yaki examen hakapor ke babiang bat kijing penmi yaki result kat kum bala kedau hak almanak jong ka prospectus. Da ka baben rap ru bagi samla puli kidai ban yo yaki award of degree hapo shispa prapusngi nadu bapen bena yaki result. Ka commission ko ongru bakadon ya kabor ban penshitom ladaki college kimbut ya kijing betha bakala penmi. Kinohikai SSA jong ka Meghalaya kin sayok pediam ya kitulap balapan kiyo jongki nadu ukala lengkot arhajar arpohunriyo lapan tikna ka Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association MSSASA. Upresiden jong ke MSSASA uba Aristotle Rambai ulong bayakani la pentip hakajialang bat menteri ketanat puli putih uba lakmen rumbui. Ke sarkar yang mentahi kadang kentiu jingtho ya baro kinuhikai SSA bat ketemu ban penbena ya kini kerukam siu tulap bathamai syua ke Christmas. Hakabede bat hukum jong ke yem bishar bahakli du jong kari ke babatha ba kinuhikai kede ban pendap ya ke iti ne ke tet na kebenta ban yok kam hikai ke sarkar jela kan sepanjang pensai na ke sarkar pedeng. Ke MSSASA kala kenturu ya ke sarkar bahkan penjensur ya kerta na kebenta kino hikai kibela don lupa hakakam. Laple ya ka Nutrition and Dietetics Association of Meghalaya Endam Hanehu Old Guest House hadin balayok pedang ya ke registration hapok ke Meghalaya Societies Registration Act. Ke Endam ka wanlam bat te song ya ke nutritionist ke dietitian ke nong thawi ke put trekam bat ke nong trai ke kot ke kya hapok ke wei ke jilni na ke bentaban penklan ya ke kot ke kya upat ba lengba ke jingwat benya bat ke sabut ke bashisha. Ke Vice President ikong Grace Dalin Shillapasa ilaong baka sang kalami na kajing penlong ya kajing ai jing hikai balabun sin bat kajing saukia halo kajing duna kajing bam bataimet hapadeng ki nongpang ki basya sumar ICU ki briu ki bayo kajing pang bampong bat ki khenna. Ke endam kanya trailang bat ke sarkar halor ki kam bayadai bat kajing sedang karta jing long khenna kum kapushan abhiyan UMLA kamaulai uba bright star well marbajang ula kentu banyak trailang hakaban weng ya ki jing shitom ki bami na ka jing tuna ki jing bam taimet kum ki jing bom he bam san jong ki khna bat ki wede ki ja jing pang ki pulet ka ribhoi ki la penlong ya ka program ban penshai bat pensung thu halor ki jing ma ki bami na ki jing nya state e ki kali bat nya thurmur ki bala wanra e ki jing ja basosi ha ki ni ki sngi ki banai bala deb ha ki surak nongpo umden la penlong ya ka program da ka nong tlu mathan marmain development forum hadin bau MLA uba miral bonds im ula pen pau ki jing snokya halo ki jing ja accident ba kha batru halo ki jing u jong ki briu ki officer pulit ki labatai ki nong nya kali bat ki nong shongshonong halor ka rukom nya kali ka basangan bat la penlong ru ya ka mock drill halor kumnu badai ban bu renti ya ki an ki kendon nya kali kenang ban kiar na ki jing ja basosi kamtam haba menta nsa sedang no ya ki jing maramot ya ka suro kini kedai ka Akashvani Shillong ke buan lam shapi ya ka kubor. Ban petang biang ya ka kubor
Kabor Penyat District Jong East Giant Hills Kalapenlong Jingalang Haklirian Banyatai Hador Kikendon Tungkam ke DSC Banweng yi kijing bala ujor da kinong mikmat patba bat kinong don benta nakaliang jongkaan. Kinong tray kilaray ban pinjur ke rukom tray kam ke bakhuit besuba da ke bapinmi yaki mark jong ki bapas lane haduk katnu ka mark ki hap banyo hadin ke result bat ban pins kembiang yaka ratio Iway laar haka interview. Ka DSC kan pentip yakinong yele examen ng baka email bat SMS bat baroar kata ka provisional bat ki ansaki bakhadu day ban upload haka website. Ka bor penya district kan wadru yakilan kum ban kan yaka jing trekam ki internet lane ban pendon kam yaka CCTV kanang banyada nikinu kinu ki jing laptop le syukur haka por examen. Ka Akashvani Shillong kala rakhe ya ka sanggit samelan bahandriu pohinyo hanihu hinin kasngi haka bala pinsyongshit dakinong ruay babun na kaleng ka Megalia. Haka program lapin ya ka benta jong ka Akashvani haka bapin ne pensa ya ka tem kaput jong kari India lengba ki jingruay na ikong silbi pasa iba korsha kordor marbanyang u Luf Venus R. Marak, I Gwenet A. Maulong, Narampe, bat ka kunhundwai colors. I Dr. Lapenshai Sim ilaong, baka samelan kaburam yikinungwai trairi, bat ilapenshairu haduk katno ka Akashvani kala treshitom, ban kintiw yikinungwai badonsap jong ka jilla. U cluster head jong ka Akashvani iba hamarlin tingdo, ilapenkin mau ya ka jingyat linti jong ka samelan, haki postnem baladem. Santali ki kali kit jingkit la IT hinin kasngi shaka cluster level federations hamauk shindrun hapo ka Ajivika Gramin Express Yojana kanang banpin klan yikilat kamay jakpo hakijaka ba shakendong bha. Kini ki kali bala ailing ba ka MSRLS hapo ka NLRM program ki kentop artli ki bolero pick up but lightly ki kali celerio nakabanta ki kinhon kum ka dwar basan ka rimpay bayar bat jinking baskem. Umantri katanat Food and Civil Supplies ubat Methodius Takar ula ay yakini ki kali haka jinga sindran lang u MLA ka rambray jengam u RG Momin. Kinong tray kila pentip bakane ka scheme ay kali kamday ka grant handray ka jinsdang ban kintir yaka kit kaba yaki marrem bat ki jingdon kam jong ka shnong. Umantri ula kentu yaki breu bakanya tray lang kanang baki breu basa shaki jaka ba jangayru kinyo jingmentoy. La penlong hinin kasngi yaka National Intellectual Property Yatra ha Shillong kanang ban penklan yaka jinsdang kam tmai bat ban pensung thuru yaki nong seng yaki karkhana ba shupdeng bat parin. Yakani la penlong dak PhD Chamber of Commerce and Industry ringkat bat katanat Micro Small and Medium Enterprises MSME jong kasokar peding. Joint Director ka MSME Ugorov Joshi ulapan siya halo ka jingdon kerhai ki lat sangkam thamai ha Megalia bat ulakan tu badai ban pendrung syu ha ka GI. Kiriu Shampang na ka CSIR NEIST SIDBI bat Prime Megalia kilapan ya di ki jingakren halor ki pang baper. Ban penkut ya kubor sa sisin ngan pensngaw ya ki mat pakongsan. Batha ka University Grants Commission UGC yaki college bakin pintikna ban pinlong yaki examen bat ban airu ikisernot jingpas yaki final degree hakapor ka bapiang. Kinahikai SSA jong ka Megalia kinsayo pedang yaki tulap balapin kiyo jong ki nadu ubnay kalalangkot arhajar arpohndriyo. Bat pinlong jingalang ka bor pinya district jong ka East Giant Hills banyatay halor ki kendon tungkam ka DSC. Katogo kubor kalakot na ka Akashvani Shillong nginyiso bat ka Akashvani Delhi hakapo prabaji na kabanta ka kubor ka kitin Hindi hadin kata sa ka kubor ka kitin pareng hakapor pra katsan minute kani kadai ka Akashvani Shillong.